Hello Karbianglong, welcome back to my YouTube channel. Kicheng si Karbianglong ara do ana phanta ninga kang sam kardom nang pajir iglo kardom. Bini labang so video long nang litum lang ponik long jilake LST Enterprise ahin ben kason se ponon karbilun kan arjana kini lang ponik jido. Lasi labang so video long elitum labang so video pathak chitan ponik sna. Tangte pinia video pangcheng pon iglo na. I can fly. LST Enterprise ahin pen kason se po non karbilun kan arjana kimi amen lake sengkang sao. Labang solun kan arjana long ciparjan dun abang pia bang phuatum lake Karbiang long ciparjan theknai apen nong nam chi thanglong abang phi sami malin tisopi Karbiang long nong nam chi thanglong ciparjan theknai abang phu romen teron Karbilun kan arjana long ciparjan dun thek abang phu sumsi terang Lapen ke Karbilun kan arjana long ciparjan dun thek abang phi mirbin teron pi Labang so lunjir kilun alun se po alun se pia tumamen lake lun se pi manimka kropi Lapen ke lun se po bhismo hanse Labang so lunjir lyrics tune ki pia bang phula ke lun se po bhismo hanse Labang so lun kan arjan choreography lake kanak bardaloi Labang so lun kan arjan director of photography lapen editing abang phula ke bhaskar jyoti dole Labang so lun kan arjan along makeup artist lake rupjili terangpi Labang so lun kan arjan producer lake Mr. Longsing Teron Labang so lun kan arjan concept lapen direction abang phula ke lun sepo bhismo hanse Jilitum prabjin pen labang so lun kan arjan LST Enterprise YouTube channel along lang ponik long ji lasinang litum doan sitame labang so YouTube channel along humri igdam tame video lang me chen bule video pan like sipira video pan da share ponigra lapu sontak thak a video kelang ponong ler jia pan nilitum channel pan kang hon pen subscribe pon popusi ning che thelo tangte pinya video ke poanik velo kardom